Abiashara bangare chia matatu na kinya bodaboda nibonekete guteta nigwitia kwa magurija maguta baugite bariona takathirikare yuriritwe ibo bakiaria na mwandiki wetu wa Nteto Mutugikare ya biashara baba baugite batena bonge bwa kuthithia tibarake kuongera ngarama kiria agendi. Tukuimwa kinyume ya rwanyiro epra gwitithio guribo maguta adaja taunini ya Nkubu maguta ja betero ja kuma chiringi gana rimwe rĩa mĩrongo kenda na inyanya gaturumo ithandatu na ja ndisoro ja kuma chiringi gana rimwe rĩa mĩrongo ĩna na igĩrĩ na ndi bamwe baetithia bikibiki na etithia ngari na kinya biashara bagita mauge jao ne baugite gwitio guriko maguta gũkambainyĩria mũno batu nyambere rutokia thirikari moto twanyana siringi 110 aiya ndo tweta 50 edori ya muntu yana ka siringi 150 na uchumi watu thithe customer de kuongera pesa na maguta no yakuendelea wita batu yetu gadia kumanage maisha oraja gakara tukona maisha yate kuombeka mwanga thai batu tukwenda kubaka bikibiki iji nonto wetinda njerene urira customer uri muri ya mbesa iji no wakongangana nonto inya customer betu baratuka mata batina mbesa bwana kandi biashara cietu ite kuokira maguta jaitia ngari bana gaigo pago tutengo gene nonto bwana maiti jaumira muno bwana metu yongwa nitirie bwana tutena nyaba twandike bwana tutikumba kuongera nyamuchara nonto nyana hatukwita ngwinya 10 muno bwana ina no koni nya thine kuongera kanguru kiura manzo jarari monka thai tururia wakarate nali arenda twitau ni untu buria kadiba bakuga mutongiri wa mugongo Dr. William Ruto ni murongo ni untu atojoria mawira ne jawe jara berage gitara siasa na ko boba kiuga ne bagitete bia uno tongeria bwawe nderegete thirikari yetu Kenya Kwanza gatutethia lakini yakona ndai gatutethia lakini yakona thai kuigona mithuri tena na ikeno bururu yako thai yete tutethia bururu nontu randeregirite yetu umusimu wa Ruto kaeta murongo umatere bottom up thai dora it upside down to bali umeguru ethe akinya area either opposite and promises yacho ndatwike campaign au gitantu kwegana mutu ka ukima egana thai mutu yuru mutu 60 mutu ziringi 260 na rero akonia kwa 260 utoko koma magana hato yongo alianja ari mutu 260 okajo okagora ate maguta na yakuma magana yere okagora maguta kana mutu okagora teka baita ya magoro ende ure jairio mama ya kwaku batu tukithura ro twatwirite etita gutwikira mbeca mukoyo yetu augite agatuita bottom up na ndari tuita up atwinikite na ndikia komanya ni ati ngarama ya gukamata nitetie na ko abiria ne babati kuibanga as from today ngarama nitetie kana rakamata wakalia na ziringi 50 kume wakamata wa ziringi 70 kana wakamata wakireone kana wakamata na ziringi 150 no biasa era kagwitia batu teleka ogo no mangala maitie kena mboka ka expensive kutonyera kena mikomo na ta magana yere kume magana 3 no ngarama no manga yongerekere ora maisha kwa gita na muthiene romba rao kire thirikari ne gutegerora mogurija maguta jakenama thirikari Ruto buru netegere ke maguta igeria ora yomba kuthithia nike maguta nonto ije kama tete economy ya Kenya na maguta yagaitia jaitithia into bionde kila kitu na lemege gaitia kila kitu gegaitia na anto baketho bainyerikite sana atokoromba batu twene ni kilomita maguta kena tomba gutanguwe thai ngari atupakite bionde atorungika kuma taunini ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia weru wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare.